Santimemu no MPP na ankasa no sese bebi ejina na ejina bia ne nye enti ye kasa yenhwe yi na say Sunday running mate ni kwa Bosomtwe dia dey na Ashantis we are being stupid running mate asem no yen yetie anase mimitie senchire mitie yi okay yen pene da e ma ne kwa ensa kwa Bosomtwe fo eno dia it will never happen and it won't happen enti say no nti no mso be na posa we are also ready for them. We can even yes we person say wa bra nye ye adwene say be yes a yeso ye be boaboa ye be tutu susu agu tontura mu na so aba be raise independent candidate or contancy ene Bosomtwe we can also go that way but any dey say fata yemfa emma any person fata hwe opimso mabomi mu ase mesre mi sanse me koso mi nyini die but any day se fata yemfa emma any person fata smart gan update what be bina no ene ne mo man na yese bo no timi kasa asem menyini an kasa on timi kasa sab o timi kasa o santimemu ha ne busu apanyi ko se twele su se obie na no na busu yan pona na busu yan ko o mo nsem fata so mo tra santimemu na me pese me doubt asem no na me doubt so enye because me nana kokoso hene nim no pa wonim na mpa che nana kokoso hene me nim no pa wonim na mpa che mpete me nim nana kokoso hene oyotumfo hen kese pa enti fa asem ko sante me atena ya abrekwa na nani agina so abante na ni so ade okasa santama na nuani say ofri ni fie fun na wase waya empire no ne na ode na ma no obi so no obi atimi ka bi nche no enu ani santama no akasa santama Akuma FM 87.9 Kumasi muwe ne tini mami kubu ne mukuna mami mfiri ya ne mami nye santini mena mekacha ne mami owo no nye santini gomina no kaza asem funa o kan udu mami ye santini a onchire grofi onchire nton abo utimbi wano kaza asem we ka e kaza asem we trasate memwa we odwana ko tese unyo obepie bebi o akwese bi obepie obeba no ba woni ye de Akuma ene na Ashanti 87.9 no me pese mu se mu Ashanti Youth Association no mo ankeka mo ho a mo platforms na mo de atoto so munyim firi so Ashanti memo amrantie wo ha mo ka mo ho bom a mo se FM Ashanti Youth Association a asem na aba no I'm say wo ya manyuku a wo dia kaka bensem ni otan na wonya politics a kana po wa fe no enya politics pa na politics 87.9 Kumasi no bia na friends eba tu ni boto na wo fa yo so enya ska no jimia ka wa fe na po Wontumi na poni pedua kura da wo di pedua be na poni pedua ovre wona na wa wona na din disai trasa tuma be akaka bensem ni na wa ni nji wan obon ton ben hana wo no tiana odun kwa sesem sa na yanka nche Akuma FM 87.9 Kumasi Wontumi na odin kwa asem Wontumi beni na po wa fani na po Woni bebe na po free Woni bebe wo na po Wabwadam Nasa woni na po na enya no wa no tra. Wo yare. Wo di pa.
no wi ana wanom de ede no wanom what is that one do kwasa sam so obi atumi ka to after be mania 87.9 Kumasi so who throw something what about them obo se be ma wasante me ma sa se mo de abe obo se chiche mama nyokuo no se nche me ka che mo se mo pese mo trese mo di sante hinini na mo pese mo trese mo na mo siase mama nyokuo no efi NLM asate he chia me akuto na tie mo na mo tse mo na mo siase mama nyokuo MPP no ni rules no ne chia me akuto dise mo bu de chia me akoto ya mama bunya bante fun ni free party no sa se me ya wakan sa bi before wo ni tie e ma chia me akoto sa mo party no foundation free wa yeru ana obante na kasete we asantine osusu yesunsum wa attack no se obi attack yesunsum a ye ne hwan yet obi timi attack sante hene a yen ne nanam no ne ye wen se yesunsum no enye hu bie wa ye ne hwan a ye wen ne ye wen amanje so ntim mu kan kwasasem ne nanano me se mutum mo ne maame din kyerɛ me ne mo na di na bi di na me se be kan na bi 87.9 Kumasi wo kan wasem cause when you kwens go botu ma na wo so agent to uzu wanya ska na Ibrahim mutu play me nu ye hu wanya ska ne ML ne bi eti obi a twi bi kuro me uzika na nu ani asase a wo se no forest a wo se no galamse na wo se no wo se man no ene wanya sika physical tantan abana vo sika we adwuma be no nya sika Akuma FM 87.9 Kumasi na obi asore a politics nti na no ba ha me ka che obi say na abuba ka pina maya me abuba menka sika na asam so enya 5 we yasa na wo che kro no kwan na asem no na mpese me twa ntia pina me yokope women organize o mensha o sa ko obi wo enya sika kra ntua wo luzui yana sorry aba me nya sika 500 brenya no sa te 200 ntoma sa aka ho the idea say ba umia be yi Akuma FM 87.9 Kumasi onye popular yes sir nipa nyina ma ko group mu ye kwan ko du efe ya se aka na no blast as ko eti ne ko kwam che park so a o muzu the regional chairman ya minister of education ya regional minister wait ma nya kwan ko du kontanse usu fa wo ya mambo wo ye nipa hunu pa wo sa be kan kwase all right Zuba ma tian kache Senje me re kwa no pai adey na se de kwasintin ka no ye no kura dia na se wontumi no mu na sponsor prama dia ene na wo se yehwe ne yi so be na wo se wontumi na sponsor me see min eye no kura sa dia FM 87.9 ja wo phone ne tie mi yi me tie opa yes I'm even wondering if the allegation no eye no kura dia ene ne wa sembo no po kwasi kan sembi Zuba so adia asiso say regional minister free Kontansi Bosomtwe regional chairman from Bosomtwe Mr. Efri Bosomtwe na say Sunday running mate in Bosomtwe dia then Ashantis we are being stupid in a sense ye dey party for we na danadu danko kufuado family and friends and running mate so ensa nko wana se sana kwasinti ka yentina se misusuo se enuntina ye na posadia e wo so mu hunu se Manhyia North and Manhyia South we are the zongos she tamwa ohene bi ewo techima ho ye bunu east na se ebunu west techima ebunu east mi mokro no
okasa ti a opem so no Akuma FM 87.9 ye ne ye mema ene eboa ya no ekọ opem so ho se ye bekọ akofa wo hene no de na bakumase santimamu ha na kwasi bekai zuba yes yes anfa ka akra kokro mu ho se woti ase enti mesre se running mate ti ena ye na posadia and I'm assuring the people of Bosomtwe say it will never come there. I don't know po bia ni day. Me say say running mate nti. Na me chese na po o ma ye ni den. So so mo ye ni sa. Oh say me tie kwasi nti a. FM 87.9 say no nti na wontumi no mo sponsor ayidia. Na say ye no credit. But say a contest. Is it not a contest? No. Meba. I also want to understand. Is it not a contest? Meba. Now could you organize a 20? Na say wokwa dia na chese obawini. No, but the fact of the matter is that a contest. Masa. Because we busa say Matthew Dr. Matthew Opoku meba. Obi busa say yampa say Dr. Matthew Opoku prempe I mean adidi atono. Ye ben running mate. Per the constitution of the party. Akuma FM you running mate untimi enye MP. Any on also file here. There's no need for him to have filed. Because you know say adidi beto. Because man for so defend say pena my mo ba no. Omo nim say that's a boy ye bebo honorable Matthew Opoku Prempedi. It eba sa no a vacancy be ba opportunity to betimi aba say obe contest it. It is so what is the problem? What is the problem? Na ye ko boni din e be ye vacant party ni be say declare. I mean as I come. I understand no turn who can't turn who can't turn who. So that's it. But no but they are politics. Who can't turn who. Right. Contest your mukui to January 27 contest your mukui. Bebre na nim say wontumi ka say omukutwa school fees. Bebre na nim say enkoyi ma wo mo. So they are here. But yes, so no, onu say oba beton. Enti say wontumi ka say omukutwa school fees a. Enti primary betwa school fees na. I say bia. Evans, when you're politician, with the devil advocate, not trying to wakunya anymore. What you say? Now, one thing I know for a fact Akuma FM 87.9 Kumasi. Running mates, idea, the prerogative of the flag bearer. And he said, what you want? Now, say, what's me per running mate? And he me will contest me unko. Na me wenia na sabi me nim the kind of politician and say nipa and say adwuna eda wutrimu. Say uko on opposer that doesn't mean the end of it, you know. We can even yes we person say wa bra nya ye adwene say be yesa yeso ye be boaboa ye be tutu susu agu tontremu na so aba be raise independent candidate or contancy ene Bosomtwe. We can also go that way. But unim which me yes Nana Poku. Say mafia to mafia. Nana Poku. Mafia came from the Nana Poku. Napo. What you say? Nana Poku. Napo. 87.9. What you say? On can't be manning can say there be the Obekachi say jai. Obekachi say jai. So na me baby am yem shishime no. Said the Zuba any man praman yeni nuaban sa na man prama yemi nua. Akuma FM 87.9. But me nanso daye. Di chemso. Electoral area coordinator. Kwakudia. Almost every day be manimu. And di chemso mabusu anfo no so no. Delegate of 100 na coordinator ka ho 101 no. Emu 90% eye mabusu anfo. Emu 90% eye mabusuafo mi do mu nyina me ni omu nyina relate fine. Christmas yo mukwaje 500 wo mamprama ho bae omu de be kire me Akuma FM 87.9 Kumasi omu san kwaje 200 ene ntuma pofa me yim sa hye me century 500 no sika ben omu de ye den omu bro nya de o evidence
Oh yes, I do. But you need evidence. Uni, but I have it. Inti ye no the ho ka ho a. Opa me mama. Ye the ho shemu yi ja kuma fi. Wudi wo shemu a enye yi. Ade chem so na awia sisi ya. Opezi. So just. Na say Zuba de me nyina na wodi chem so. Be frame me sa do sisi ya. So just. Enti it can be confirmed. Na one thing is Akuma FM 87.9 Kumasi. On say kasika di enfancy. So kasika di enfancy but me am sheme. Say de minu aba no akukudu awanya. Na anka macho boku prempe de ke nyina ye bon ho ban se obenya saa running mate no na nka ye nyina so ye ho atoye. Na se de ekosintin ka no ye no kura dia. Na se wontumi no mu na sponsor prama dia. Ene na wo se ye hwe ni. So be na wo se wontumi na sponsor. Me see min eye no kura sa dia. 87.9. Ah, ja wo phone ne tie mi ye. Me tie opa. Yes. I'm even wondering if the allegation no eye no kura dia. Ene ne wa sembo no po.